دشوا هجرانی ده من دخست تشتکی جتره ببیجن تشتکی بقاسی ایشازا گروسان مزین بقاسی بجن آزادی خوشک بقاسی دل دایکا من گرم بقاسی خوینا شهیدان پیروز بقاسی بارانا سینوران خمگین من دخست جتره ببیجن جتا حزدكم ولاتو دماوه خوش به بینر و تماشوان هیجا برنامه شبا هجرانی لیشف ده هجرانک کورده ده هجرانک اشبارده ده هجرانک که هجرانا برینیه امی بهفره بن امی الور پیرگی گیان دور و گیان نزیک خون مزن و خون بچوک خاطر خستن اشبار او دکیلیکن رشین دیروک ده هولدانا جهف در خستنا دستانو سینگانو هناسیانو دیساجی وکم بود خول مزن ایشم هول بدن الاستودیوی بمره و برحی مره و بخونا مره آب موسا آماده به آب موسا به پیناسه خواه به بیرو بوچونین خواه به دانوستندنین خواه برابون و رونشتنین خواه هر وصا دی چارچویا ویناس نامیا گرام بخاده هلوستو دست نیشان کرنا کاب کوه چوینو جو کوه هاتنو رشکو جیا دستین چپر ین دیروکی بلی شغل استودیوی هنرمند ارمانج بمرا آماده هر وها درباری و بیرانینه و سالوگره بسکایپ و بتلفونان امی هول بدن که ام برنامه هیجایی و سالوگره و بیرانینه بکن موسا انتر آنجی آب موسا روشنبیر نویسکار روزنامه‌وان و ولات پرورک قدر بلند موسا عنتر د سال 1920 ده لباکور کردستان لگند زوینگ کو گریدای نسیبینا باشار مردینه هات دنه دناوا آوا کرنا گلک سازی و دزگین کرد جی کرد روزنامه و کوورین وکه شارک مجموعاس ایلری یورد دیجل قاینا ولات آزادیا ولات یعنی ülke özgür gündem tevlo روشن و گلکن دنده نویساند جبرنویسین خواه گلک جاران هاته دارزاندن یک جه سرکش 2049 آب موسا گلک سال ده گرتیگه هندرازایه برتوکا خواه یا بناوه برینا رش ده زندان ده نویسیه موسا عنتر دناوا دا مزراندنا پارتیا هپی ده جی جیهگرتیه روشنبیر کرد یک جه آواکر ناوندا چاندا مزوپوتامیای و انستوتیا کردیه جی هر وها سروک انستوتیا کردی یکمینه
ده 20 ایلونا 1992 ده لباجار آمده جعالی هزین کنترایان و هات قتل کرن. بخير هاتي سرسرا سرچاوا أهلا بسباسك بيرانينك أو قاسي إشبار أو قاسي لرزكار أو قاسي قمروف جي هندر وعد صوتينا روشن بيركي كرد سياسة مداركي كرد آبكي كرد كو وبتايبتي جي أرمانج برسك هبو متخصص زيادة سبيكي بكم قالك ويني وي هنه كو وصا جوان لدورا آبي موسانه يعني نوتو دو حتاني آنها سال در واسبون اگر ام وگر نولو خبابي جنوان كيلي كان مروف چاوت كار فيها شروع بك يعني تجمع برسي آبي موسانه سياسة مداربو لوك محما دنا بشكلكين كردي دي وقتی مروف جيان كت بيت نچار دمينيد كيف ناف حمي بشا اگر گله کرد بآوای کی رسن دزگاه کی مهبا دولت کی مهبا از باورم آب موسی و وک فیلسوف هاتوا اعلان کردن و دست نشان کردن چما جوان آب موسی وسا دیروکا خو گله خو ولات خو او قباش ناس کربو کی جوانار جزاروکار جکالو پیرار هر چتیر آماده بو او مجیوی حرتم جبو پیشروجه جبو پیشروجه گلی خو بکاری به چوا اینکی لپیش خینه حرتم جبو بیت خبتا نجبو پاش جلوما جی جوانا جی خو پیر دید زاروکی بچوچک خو پیر دید مزنا zaten عمری ویده بو پیر دید لوما دگو از شاهد دیروکا کردیم از شاهد جیانا کردیم بجنیا دارا چنارا کرده براستی داری که چناره بو مثلا خوش تبیرم روزی که مالی و حویا بون خانم کل مالی بود زارو کاوی هبو چوچکتر دستی بو او زارو پر گریا وقتی گریا کنسانترا مجی خلاکر نیکارن خلق نورمال با خبن مدی آب موسی گوهلا کاوی زارو که بدم دای دو دقیقه او زارو سر دستی آب موسی گو تاکو سکنی مجهب دور گم مخالطی مگم مخالطی تا چکر گم مخالطی زاروک سه دادگری یا بنوان نپاکشه یا برچی یا درکوان دیشه بالا خوب دی وقتی مراش که گو بنوی منکی ولا عجقان گو دمکی نهاد ورد هندری و زاروک دی گاز هایی شبو بگری نبرچی گو بگری سبب تنی جید راحت یا خستن يعني أوقات السيكولوجيا إنسانا فهم ذكر أوقات جوري دما خو أوقات مجيء كي بيشكتي بو قال جاري شاشات فهم كرم وان سوالي شيستي دما جو أم بجن أم الهرمة أو مريابون برندام بارتيا كاركرا بون وك بارلمانتو ملت جو مساعدين بوي حياة خوش بلتي خو بدي فهم كرن قالكي وستيا قالكي تعبي لی تفکر آزادی پیرگی هشت اینکه باری ویژی سبکر و امی مایج گل کی باخ بن هندورج برگو براستی نه برنامه گلک برنامه تراپی مسناکر. چی مثلا دوان دانو استندنی تد سردان چون هاتن نبیج رابون ورونشتن مرو دکار برو هنک کلی کن تایبت د کسایت یاوید صفت بکو ببیشه. یعنی ناتتی اما مثلا چه عاجز دبو وقت بله يعني يكشي دليوي پر بلزله دخست جبو تفجر آزادیش برگو نو او خستکی وی او خیالی وی کم پیک داد شیار بو مثلا وینایک ما برای بلکن بسر اکرانی حشته و پنجا از ویچاخی او لستیله ما بو حبس هرما گلی بو پشتی 12 ایلونه درفت ندیگو درکوی خوشک و بجن دیسا تکبی نبکارو باری خونیدن از وی چاخیل ستیلی بو اچبون بالی گلکی هستیوی شکستی بون مثلا وی چاخی آماده بو لبه خمگین بو هین شورش نه دست بکر بو تو ولو زیده پشکتین چینه بو تنه دخواست وی چاخی بیران نیوی جر چاپ بکن بیران نیوی نی آرشیوی هی جر نبکن بوی نه و بنویسکی بحمی
لی پشتی وی گویا شورش دست بکر و انکی بلا بو روزه که مدی گو مخالطی گو پیرا من ناو اشبیر که لستلیلی گو ایرو رحکی عجیب دائمه گو مگو چما چه بو گو بر در باس من بر دیویر دیگری گو مگو خیره گو ما چه موسا ما تنبیستی ما چه نبیستی گو ما نه لوکه ما کی کشتن لوکه تکی گو ما نه شرناخه گریلا کاتی کشتن گو پشتی گو به پیره بیرا لوکه گل شرناخه گریلا ملیتان تی کشتن و دیگری نه نکروی ناس ناکه تنه نوچه خوندی چیکری اگرش بو به بویاره دیگری demek ki ev mesele hal buye gele kurt geçtiği ve zanski de geçtiğine go edi film kiriye netevkeyi İca tabi gellek bir anine mebhevre hanım rastı yani zanım pe yani jberko serriya gelek jari min ev biriye Adana mı biriye İstanbul'e bütünün merdine mebhevre hatnavini cemme mali falan le pür hanekçi bu pür hanekçi هرمي أبى برسياها يعني أو قال يدجي بله حنكي نقاط حنكي هرمت زاني بهم خافل التلفزيون هذا أمني كارم بيجن ليه حتى أماده بو يعني جبو اسبريه كي حنكي كي تشم مسألة بجارة جير بيجي أو تجي تشتكي بيفتكر تشتكي بيفتكر يعني لو ما جي قالك تشتويها بو أما حاضر جواب تبيجن يا أرمانش أمي هناكي شخوا تلفوني ماجي هنا وشخوا هيجا سيد خان عنتر جيوي بسكايب بيشتار ببي امي جوانجي هندك تشتاب فرسنو امي لوي آلية ديجي امي بيجن اوي صدوي قلق بير آنين ودار وإيشو درباري آبي موسى بين قوتن ازن زانم كا هيجا سيد خان دنكتيتا كلامك تبخير هاتي سرسرا سرچعبا ناف خيري ده بشيخم هجزا سيد خان عنتر و سالفجرا آبي موسى دوي كيلي كده وك امبيجن اندامكي مالباتي اندامي بيرو هشو بيرانين دوف دريش ين مروبكي روناك بيركي كرد وك آبي موسى دوي درباري ده مگود جی وک اندامی بنا مالی یک جه وک بیر آنینا آپی موسا دو وک چاوا مروف دکار آپی موسا دوی کلی که ده کلی که خاطر خواستنه ده ببیجه سسی آدی تر رولا آپی موسا ده آوا کرنا هشمندیه ده آوا کرنا بیرو بوچونان ده آوا کرنا ام بیجن نخشین ری یک کدوان کلی کان دوسا جدایک دبونو دبشکوین بگشتی سید خان گوتن آتی فرمو ازمانی وخوش کر دلیت ستریلی جه آب موسار که خالی دبهنک دبین کالو ترانیا کردان دبی آب دجمه بپرسه آب موسا آلک نوک دانستند نوک وک آب و برازی بو تیدتر وک حوال کی بو تشتی بالکشی لجم آب موسا وقتا گجمالبات اوینا هنک حقش خودر ندکتن یعنی حقی تشتان ندن المقابل وانا المقابل محماجي بالطعم بو از بني آبي موسى تجمد برسه قالك جارا مش خوا برسيه کیه چیه آبی موسا زاروکتیا خود قاسگه مدکه مجمرگوتنه خوی وینا دیا مجمرگوتیه انرژیکی مجمرگوتیه طبیعت کوی هبو وینا چو تلیا خود کر قلا موزه لأدنه خورتك قدبن قوتنا تو كسيد ندمه والاسطنبولي وآمديجي
her şervanı ne tene kültür u tariha Kurda edebiyata vejeye Kurdi li her ura siyaseta Kurda jî bû. Em ji bîr nekin li vir ez dixwazim yek tiştî dibêjim. Musa Anter bi carî di nahyek di noxtak teng de li siyasetê tu carî nebûyî xwedî. Bi giştî, bi berfirehî beşdarî siyasetê bûye. Mixaletiyê me bahsa îşaret bi tişkî kir. Ez bi xwe bûm müşahede gelek tişta. Hem ev insan hem li Zilingê dî, hem li Strîlê dî, hem Stenbolê dî, hem li Amedê dî. Wexta şehîd jî bû kuştin jî maalesef ez wî çaxî li Swêd bûm. Danûstandinê me bi hev re hebûn. Îja eger tu vana hemma bide hevdû girgirêkê Kurda, siyasetmedarê Kurda, eş derbêjin ê Tirka, gelek dost û hevalî wî hebûn tiştê gibala mikişan, hema jî qedir ji apê Musar digir. Mesela eger carna jê siyaseta Tirkan yan jî rojnameger yan jî rojnamevanên Tirka tiştin nexweşik derheqa serokên siyasî Kurdan li aliyê sînorî wiyalî yani li başûr li Rojava yan li ciyîk de zimandirêjî dikirin evîna bê qeyd û şert bêyî bifikire bêyî refleks wî hebû tim û tim însanê xwe diparast. Müsaade nedikir. Digolaw em di nav xwe de çi ji hevdûr dibêjin em ê bêjin. Ama em meselê xwe nebin berdevê deriyê dijminê xwe. Wexta ku dijmin jî zimandirêjî kir divê em dibin vê gotinê nemînin. Îja navê çî eger divê navê çî teşbîheke taşneyê fêm kirin ez bawerim di mezanbûna xwe jî de di kamilbûna xwe di mezanbûna xwe jî de apê Musa tin tilya xwe kiriye qulla mozê. Îja ez gotinê ku îna dibêrbînim tiştekî min dît salê 1990 ez çûm cem. Li Strîlê ez çûm cem. Halê wî werhasıl îja mi bala xwe gelek tiştekî min merak dikir min jê pirsî min digo apû ev zanyariya te yani ev meraka te wek zarokî û zanyariya te wek pîrkî ji kutê. Îja berê hevalkî min ji mir gotibû apê Musa ji mir got got heyra min nehiştî tu carî melle min xewndi zext bike. Du çi ketiyê ber me di xortaniya xwe de min xwendiye. Ev tiştekî ji mir hatî gotin. İşxwe zanî Seyid Xan ew îşxwe ewî wexta ku xwe qeyd kiriye jî felsefe qeyd kiriye. Piştir insan nerîna wî guhertinê çûyî mafnasiyê hiqûqê. Yani wisa diyar kêfa jî meseleyên felsefî dihatê felsefe Alman xwendibû. Hinek ji felsefe Alman xwendibû. Dibin tesîra tawa dibêjin ew dema fikrên dema ronahiyê li Fransa ayû jê hebû. Edebiyata dinyayê takip dikir bi qas xwe. Bi qas imkan û mecal. Ew mesele aliyek meseleyê şexsî jî heye. Ji ber ku di jiyana xwe de her çi qasî dîtin êwayî siyasî newek hev jî bûn lê di jiyana xwe de hevalê wî helî nêzik Faîq apê Faîq bûcaq e. İşxwe yani apê Faîq bûcaq nerîna wî diguhere ji bo ji felsefê her mafnasî û hiqûqê. Wê çaxê. Kayca çawa wî qane kiriye ji xwe merve her nizane belkî jêr gotî pêwîstir em bêjin
parêzer ji me lazim dadger lazim belkî duê çarçeweyê de bibêjin. Lê Seyid Xan dîsa jî ji xwe bername me berdewam e. Telefonê me jî hene hem ji welêt û hem jî ji derdora Tirkiyeyê û çûna wî Rojava tiştek jê tê bîra te Seyid Xan? Ez benî tiştekî ez dizanim carkê çûyî Rojava. Mesela me û Rojava jî bi eslê xwe em berê xelkê me gelek jê ji Omeriya daketin Rojava. Lê ême em ji xerabkortê hilkişiyane navê çi ye Başûr. Yani Nisêbînê. Ser sînor e. Meraka wîna navêkirinê kwînayî gelkî taybetî hebû. Bi taybetî Qamişlo re. Mesela wî Qamişlo jî ji ber wê çaxê wextak dadkeve Seyid Xan wextak dadkeve gelek kesayetiyên Kurd jî dibîne li wir. Erê çawa de destpêkê de yani mesela ku cegerxwîn jî heye navê berê trêna navêna Bexdê û Stenbolê hebû. İja wexta ji Nisêbînê de derkevin aliyê dir aliyê Serêkaniyê trên pir hêdî dire. Gelek însanê me vê tiştî naz dikin. Ez bawerim çend carkî ew û cegerxwîn di vê trênê de hevdû dîtine. Belê. û daktîla pêşî cegerxwîn daktîla cegerxwînê bi xwe navê çi ye? Apê Musa hediyeyê wî kiriye. Yani danûstandinê kwînayî gelkî xurt bi ronaqbîr û rewşenbîrê ji wî çaxî piraniya wana li Rojavê bûn danûstandinê wanayî pir heye. Ez xwazim yek tiştî dibêjim. Yek tiştî dibêjim. Ewêna ji vêna ji xwe ew wana gelkî îlham danê û hêz û quwet danê ki heta ez bawerim meznaya apê Musa eger tu dîroka hişmendiya wekî te got hişmendiya Kurdî bifikire salê reşin di salê reş di serî hildaye. Belê. Seyid Xan halê hazir em ê halê hazir mê bibêjin spas ji bo bejdarbûna te lê ji xwe tê mere bi binan heger tiştekî din pirsek din yan di wê çarçeweyê de dîsa mêl hevdû vegerin qurban. Sera û serçava. Baş. Berê Armançım. Ji xwe ez bawerim telefona me jî girêdaya hêja Brehîm Gurbiz. Deng tê? Merhaba. Roj baş hêja Brehîm Gurbiz. Ez nizanim ji xwe ana Tirkîja bajarî lê dîsa jî pir kêfxweşim bejdarbûna te. Roj baş, roj serçava. Ji xwe îro berê her tiştê ez biranîna Musa Anter hemberê wî serê xwe ditewînim. Musa Anter mamosteyekê me hêja bû. Rewşenbîrekê me hêja bû, nivîskarekê me hêja bû, filozofekê gel bû. Em karim bêjin Musa Anter arîstokratekê Kurd bû. Ez Musa Anter dengê me têkekê. Dengê te xweş tê. Ez Musa Anter 1989 da hevalek min hebû bawer şewata biranîna Musa Anter wê demê denivîsandin. Ez wê demê wî min nas kir. Paşê tabii tekiliya min gerek devam bû wê demê. 1991 da îlonê da me navenda çanda Mezopotamya ava kir. Vekirina wî da me davet kir Musa Anter. Musa Anter li wê demê axaftinekê pir girîng kir. Axaftan ez û Musa Anter bûm wê demê. Musa Anter 400 sal berê Ahmedê Xanî digot şûr û qalem li hev cem be. Yani tenê şûr ne lazım ji bo milletekê. Qalem jî pir mühim e. Aynı mîna şûr û qas vekhev gerek em bibînin digot. Qalem çi ye? Qalem xebatê çandî, hunerî, zanistî, dîrokî,
خبات سوسیولوژی خبات antropoloji ve avayı bu. Vekirina Enstitüya Kürdi. Ben Enstitüya Kürdi hevra vekir. Ödemi Abakari Enstitüya Kürdi, Musa Anter, İsmail Beşik, Cemşit Bender, Fakı Hüseyin Abdurrahman Dürre, Yaşar Kaya, Süleyman İmamoğlu. Tabii naha teni İsmail Beşikçi Süleyman İmamoğlu dici yedine hamu rahmet bun ezvanajı dıkhazım benim birani ne serexu jibo bilen nevat doğan detevinin. Gerek Enstitüya Avakırına neçemi da gerek Enstitüya Kürdi da mina zaroka şadı bu. Çünkü habati Kürdevari, Kürdiki yani çağın hüner, zanesti, dirok, sosyoloji ve avayı da habatına per gering dibini musanter. Başı bu Seroke Enstitüya Kürdi 1990 navbera Beşikçi ve musanterda tekili çebu. Herkes de gobra İsmail Beşikçi ve Seroke Enstitü. İsmail Beşikçi de gotna gerek Kürdek mi be? Tabii navbera avan da haneki der bastı bu. Yekçara musanter Beşikçiler de gerek hürmet dikir. Mesela Beşikçi ödeme pencere düsü alı bu. Musa Anter nesbuçuk bu nesbuçuk avi yazdı kadın nişan bedim. Hazaru haftayı pensali bu. Kendi Beşikçi daha enstitüye radı bu serini gehü hürmet dikir. Dugotu gerek mi be? Seroke enstitüye. Na ısrar kırın gerek ısrar kırın. Beşikçi kabul nekir. Go gerek Seroke enstitü Kürt ve zamanı Kürt'ü gerek bizanı be. Hem vi derme de tabii Enstitüya Kürdi, Seroke Enstitüya Kürdi başı Musa Anter bu. Navbera Beşikçi Musa Anter'e tişteki usalidir bas bu. Musa Anter dugu valla Beşikçi tün tıkka bezimiş Türkan abi. Türk kının çavevan, çepikın serevan gloveye, forevan raşe ama tıkka bezimiş Türkan abi. Yani muhtemelen Hitit'e yani Gele'ye tıkka bezimiş Türkan abi. 2 sal beri Beşikçi hat İstanbul'e malame go İbrahim Musa Anter herhalde rastı bize. Ne şey. Bir anekdot ez dixazim vara bibinim. Gelek ev heye derbas giyinden beraber. Mesela her hafta dusero şu Malawi min hıldıda dibirçu evi enstitüye. Reda digo Kenan Evren Guhariye. Şoförü Kenan Evren leşkereke spi yani. Ama şoförümün kimya mühendisi kimyaya serukemeye seruke neçeme bu mu ödemi digo serukemeye hemci mühendisi kimyaya ko evdikir yani şart bu mukayese dikir. Te bana dengte mesela tamam dengeme te bana. Eri dengte hoşti. Başı. Rojeki disa hepeda şahı Beşiktaş'ı emçum birçibune greva birçibune. Le Kürdistan devleti bir operasyonu ki pırmezin habu. Hem berevi operasyonu Şırnak talan kırıbun. Gerek kesi hatı bu kuştun. Ve de emçum birçibune da. Başı pişti birçibune emçum cemiyeta rojnameker Türkiye Cağaloğlu me çelengek reş da peşvi ahaftenek şikir başı embela bun mırofekat peşime evi ura kombune de her desteme gülek sorda 5 dakika şunda ne bu hamu polis hat destevanda gula sulki heye hamu ona komkir me birçun karakola emin olur. Ve şeve hatta tabi burada man. Tabi pranikal bu. Hundre onda host ez bu. Tüpeci de havaleki din sahibu.
polis digo vana teröristin. Yani operasyon anons götüne hem bu teröristler kombikin binin. Vana teröristin falan. Musa Anter vişe ve hatta tabi mera hanekkir. Gelek hatta tabi Kenyan. Mesela Bilgesu Erenus bu Aliye Dine darılmıştı. Bu digo mahalle Türk'a eve, mahalle Kurd'a eve. Yani askarım gelek bu Musa Anter bibejin. Lebeli Şabunavi kerem ki. Şwe yani yek ji Ermanca bername bixwejî ku mapê Musa bi heme aliyên wî îşev amade bikin û bikaribin bi awayekî wefadar li pêşberî bîranîna wî salvegera wî rawestin û bejna xwe li ber bitewînin û ez nizanim ka em bibêjin rewşenbîrên Kurd û ronakbîrên Kurd û hêz û rêxistinên Kurdan ka heta kîja radeyê mafê wî danê û apê Musa li qelem dane û ked û xebata apê Musa ji xwe di dîrokê diçe sibandine ew jî hindek pirsin em dikarin ji gelek kesan û ji gelek beşdaran jî bipirsin. Lê dîsa jî peki eskarım tiştekî din işi. Eskarım tiştekî din bêbêjim. Fermo. Musa Anter ji xebatê çandî hunerî û zanistî sazbûna wan pir qîmet dida. Pir mühim e, pir girîng e. Mesela vekirina enstitüsü de vekirina neşemi de mina zaruka şabu. Digo eğer enstitüye Kurdî saz bikin, piştüye em Portuxanayeke neteviya Kurdî em gerek saz bikin. İşte em gerek üniversite Kurda jî saz bikin. Tabii ev pir mühim ez dixwazim vê awayê hinek dîtîne xwe jî dibêjim. Kim? Mesela sazkirina çand hünera zanistî yani sazgeha wan pir mühim e. Ji bo netewek, ji bo neteva Kurd pir mühim e. Mesela Darwin çi dibêje zane? Pirsekî Darwin heye ser vê awayî. Pir girîng e. Çawa Ahmed Xanî 400 sal berê şûr û qelem li hevcem de gotiye. Darwin jî çi dibêje zane? Dibe du baskê balînde heye. Ew yek hünere yadin jî zanistî ye. Eğer va balinde du baskê xwe bişixuline difire azad dibe. Wekî din dibin mirîşk. Civatê mirîşk pêş dijminê wî kulmek davê ji genim davê ji pêş wî hemû hekê wî didizin. Gerek milletê Kurd jî nebin mirîşk. Ji bo wî gerek siyasetmedarê Kurd, karsazê Kurd karê hunerî, karê çandî, karê zanistî, karê dîrokî kıymet bide, alîkarî bide, piştkirî bide. Maalesef her çarpekçe Kurdistanê da siyasetmedarê Kurd ez ew nakim, cuda nakim hemû û xas kıymet nadir karê xebatê Kurdewanî yani çandî, hunerî û zanistî, dîrokî. Çünkü dîroka Kurda eger xortê Kurd hîn nebe çawa yê bimeşe. Eğer dîroka xwe nizane koka wî jî tune dibe. Eğer dîroka xwe bizane be derdikê xwe bime. Hêja Ibrahîm Gurbiz ji bo beşdarbûna te spasiyên pir germ ji vir hetanî cihê ku an hatileyê û gelekî spas ji bo ku tu jî bi me re alîkar bû di amadekirin û vejandin û hizûrkirina apê Musa spasiyeke pir germ her bi navê xwe û hev bi navê hunermend Ermanc. Her bir jî apê Musa derçava. Sağ ol Rabbî. Evê Ermanc divan xircira dica çi tê bîra te? Tiştê anî bîra me keke İbrahîm em spas dikin yek jê divekirina Enstitûya Kurdî de ez jî welêkê bûm. Tabii aliyekê de kêfxweşî hebû, aliyekê de tevger hebû û aliyê de jî polîs dihatin digotê lewhê daxînin hemî nav hev de em di qewmî. Ew ê vekirinê çê bikin hemî amade ne û diwir jî di ê hinkê de nav wan de ê navsera apê Musayê xort ciwan bêtir li wî mikatene lê hemî li hêviya İsmet Şerîf wan dîne. İsmet Şerîf wan jî heya wê de qê apê Musa wîna hebdû nedîtiye. Ew jî bê. Çawa? Wê İsmet Şerîf jî wê bê. Ew ê bê vekirina Enstitûyê de îca
balafir hinkib derengi hat eml heviyen hammi neyse isme şeripanlı ket hündür medicar ketiliyor dileri ze rahme khudelevi مدير رحمة الله بمثالي نري جخورتاره قولاو قو مبهلن قو بيجرن ما حياة قو أمستيا خب سلامتي فكن شبينا يجبو خده وكاتش مسلي إيش السلام دان هبدو هم بيسكرن رابو دور لي برسي ما نري قو أبي مساج ويبر بستره بعمر إيجا تدي دور ما فهم كل قو مثلا وقتي قو قولا بردان سري داماري ويكتي يك أو بو دوجي كي إبراهيم بحثا بالجسو أرانوس كر بالجسو أرانوس Hünermendeki Türk'ü çepkiri, şanugerici deman demedi, pır navdar bu edemedi. Be yalçın küçükürü zevici bu. Uçakıcı numeri bu, leyl hev ne dikirin. İca bilgesi uro ki hat İskenderun'u konserve hebu, ser dike gazi mijikir, mijipestranı got, pişti go notu yeke, evveneyi lav kemil vure çuçuk apı musalmala mı bu İskenderun'u? Dedi roja gohati bu jdayık bun me veneyi ki vikşandi peri paran. Ve roji hecde adare bu. Hecde adare evari em derketin em çustambolê me go em Newroza xol wir bikin. û bu yer nûsêbînê qewimîn û 50,000 kar derbas bûn Newroza İstanbolê betal bû. Ku betal bû em ketin gireva birçîbûnê. Îca gireva birçîbûnê jî êkî heye êkî tune. Yani ev Fakih Hüseyin Rahme Khudili Bey Abdurrahman Dürre, Bilgesu Erenus, İsmail Beşikçi, avukat Eşber Yağmur Dereli, egote hemmi kese navdar ve de kendi vak çandu kültüre mekame jil ve beştar bu yekeki İbrahim jil ve de kebu. Lwer Bilgesu go musabe ve go tane go dengi bir muhalati teşhis hoşu go naya ulu nere go gele hoşu go İskenderun'e go acayip takan. Piştiye mi? Mıhalati çmatulu ve gotayitini piyas. Go besa mıhalati. Go evu yalçın hebdu nakın o aji kaside navvanımız bu elvan hebdu benim. Le em hayaj mete dukhazım hebdu bakatin belki bilgesuj mırbemine. Bedi bilgesu go abi. Fem kızane go çıkamı keçkamı ma aji jintuna kaçırı bikim. Yani tişteki ustadın hazır cevabı ciddi ama. Efhardı usahat biramı elbette ki 38 cara peşi polis nasike. Vakti gol edeni xwendiye. Şoreşa dersimi tek çüye. Yeki ser taxte sınıf da nevisiye haber jdayka besir dayı. Pireka Seyyid Rıza. Evi jihati dibin nevisiye haber jca Atatürk dayı. Zübeydere. Evi nevisiye besir, evi nevisiye Zübeyde. Evi nevisiye besir Zübeyde piştiği polis hati. Nabi lay yeki polis eke. İca piştiği api Musa dibin digrin dibin. Viçakışı xudiye davi gerek beje. Viçakı Atatürk nemiriyi. Dibe va xorteki jcater haber dayı. Kam çıpkınç bina. Dibe ma çıtke dibe gimnasyumda lisede dukhine. O dibe de ciwane ki xemnake de berdin tşnavi. İca dibe viçi dani bu gocavi çimmalı jlomaz berdam. De bu davetçi. Elbet gelek navdare kurdacı naskir. Yani ev kesi hem adı dirok yedi. Cimala embejin kesi mala Bedirxana goj malbata wan maya hatani mala haco ceger xuyne. Kurdawariye ve Kurdayetiye. Tişteki acayip bu meselerin iştinavini bir Şeyh Said Kurdiri İstanbul'e çunavi bitirene hatani cem Kinyas Kartal vane bitirene de vakti gode çe de beviçahi men ne zani bu vagoni de Donya yeki istihbarat-ı Türkçe servir razay ya de be azok nabi khazan istihbarat şbo mişantın de nizam çava çevu çilo çevu men bali favid de ma çavidit de men de ma ça abet mit şbaker muabet fır de evhat fır fırtavi de ma ça khad garetne u nikaret mirbeji kade ma çame de ma ça işilur çiye gomjer not nevisi gomugo orata ahire velayim tişna be khuazid nekin zaten goje goçi meskamşlar namake bisini goça ma çavici çuko evşi şur terket çu yani بهالحال tamam benim emi vegerin wan bir aninan bigişti li heja zana farqini sırxata telefoni em widereng nakhinen heja zana farqini bxir hati sersara serçava والله سرسرمن سرچاومن سپاس مالاوا زانا دنگ باشتی بله دنگی و گله خوشتی زلاته و دنگ تجی چککی بلندتر بو بای باش با باشه از الگوری دنگی خب بلندتر باشه نه باشه پر باشه آنا
شخبری آنها هر مدرسه جاراجی دوباره کرد که ارمان جامعه جوی برنامه کن بکاربن بیرو بوچون و نرین و هلوست و هشمندی آب موسا ایشف ده برنامه ده آماده بکنو به تماشاوان خوره پارو بکنو هم دوی چارچوه زانا پرسا سود ورگرتنه پرسا که او هشو بیرو هشمندی آمه روژه کش روژا چاوا دید کوشیان چاوا دی ایشیان و چاوا بیریا تشتکید کرن کناوی آزادیه دوی چارچوه ده شخوا بیرانین تجی با آب موسار رابون و رونشتن هر وها ام بیجن آب موسا وقتا گه ام بزانا فارقینی وی ببیج وی بچه آوائی به بله یعنی براستی گواب کدی مروف بحثا هم کسا که ده بیروکا ملت را دان نزد بیجن لدو خواه ناوی خواه هشتن شوپا خواه هشتن هنك جيجي هنا بالراسي تام زدتر شوفو وعم ببيجن نابي خوال الدوخ وهشتن يك جوان جي قربنش أبي نسابو البته ام برياكو وي جنيز و ناس بكن يعني بفيزيكي ببينه ما بيشي نبيسيوي خواندن روبورتاجك براحتون كرن ام ببيجن داخياني ويكو دزاد چاپننية نوسه او ناس کرد کسی که ناوی موسا انتره دوان سالا درباس بیه گلک خدان تجربه روشنبیره که کردی ناس کریه و کسی که وسا بکو در نابرا نفشین جمهوریت یعنی کمارا ترکیه و دولت عثمانی دا پرک بو او روشنبیرین داوی کردین دما عثمانی و هیجی درباسی سیستم کمالی بو بون یا جمهوریت داجین بوان کسا را جه اف شخصیت هیجا رابو بو رونشتی بو بوان را حواسی کر بو و دزانم که آب موسا هر وسا زاوای عبدالرحمن رحمی حکاری بو بله ایجا پشتیو که ام هاتن اونیورسیتی و وقتا که انسیا کردی استانبول بو پاشی بریاوی ام ببیجن ولات دست بو اشانه کرد ایدی امکانا ما چه بو که ام جنیز باوی ببینن ناس بکن پیرا رونن و هم تشتاجه بپرسن هم جی بوی خورتانیا خواه بوی سرگرمی و بوی تجربتیا خواه ما رحنه جی لبان کساده برتن که دگوری ما وی چاقه او پاسیب دخویا بکرن لانها ام بیر دبنه که مخابن وی چاقه بلکه جبر وی سرگرمایا خورتانیا ما بو ما جوان کسا باش فهم نکر تجربه وان جه سرپیهاتین وان جه کمال بونا وان مخابن موی چاقه تام سود ورنگر گلک تشت جیابون وان قومی بون و آزادیت وصا بس آزادیه دکرن بس دموکراسی دکرن لی دگوتن تم و تم ام ببیجن بزای مراتون دن نویسه که ویجی هیا وی چاقه کنجی خوی روزنامه حفتانه یا کردی ولاتا که ناوی کنجی وی تیر بو ویده او نویسی کردی جی دوام بحث وان تشتا دکر لی نها ام بیر بوان فکر و رمانی وی دبن بله 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 زانا دنگیم تیته بله دنگی وقت باش تیمن شخوا هم دوی چارچوه دیجی براستی دوی چارچوه و هر دوی درباری دیجی براستی پرسین درباری ام بیجن آب موسا رابون و رونشتناوی دانو سندناوی بیرو بوچونین وی ام بیجن فلسفه یاوی ناریناوی لخوا و لدردوری و لجیانی و لکردایتیه او لی پرسک هبو متخوست ام بیجن وک کردکی که بترکی نزانم د چارچوه یا ترکی نویساندنه د جیه ویل کبو یعنی تزانی پشتی که ام بیش هم بری بریجی بله و دزانم بری بریجی ام ببیجن د سال شیستی هفته داجی کردی گلک قداختی که زحم سری هبو هن شیری وی بکردی دکتو که قمت داجی ام ببیجن
برین رشتشوی کردیجی نفسان بون حتی تربیه که واب بیجن جبو که بینر مباش تبگیجن دمکی شیرک هلبستک بکردی وکی چارینکی ام بیجن بندکی لسر اسمت önünü nefsandı bu. من تقولجي برسي يعني بقول أرتشبو يعني تشالا قسم اسمت önünü dediği bu şiirağa teşekkür her şey medabaya ve ha gotu paşa çiye uşaqiye biçe kever avetiye sere paşa şkandiye erçi biçim demokrasiye. و سربیه که قیامت را بگو چا کردک یعنی یک رازده به کردی تشتا بنویسینه لیدبر دا قسم اسمت ده چما کبر آبتنی سریوش کنه مجه پرسی مبخوشه پرسی اب چی بو یعنی فکراوی بفنن گویا نه یعنی مقصد من ابو از ویش خورا بکنم مرتار و چند گوتن به کردی ببیجم بله قلبه یکی جی بسر مده هاتن نشتم که بنویسینن إجا هم دماغ هم ديشتن هم بيجي في صال نوتيف شو ده وده ولاته بكردي دنرسان ده الزجور جنبه ده روزنامه بتركي ده شيء بتركي دنرسان هر دو نبي سويجي بالكيشيد هاتن خواندن يعني ما بخواجي مالوي تاقيد ذكر هم ما أو نبي تركي خواندن هم يكردي خواندن يعني نظروك عيني بو براسيجي قالك إنسان جي بفرسي يو أف شي قابليته كون وندكارن أوقات كرد لفكرة خبرة حتيبة بيجين قلت التربية كم ما ويش أخذ كومبوزيشن ده ديتبو جبرت قلت إن بين كرد وانشقاق كاربن أوقات جهاتي بنكون كاربن فكر رمان خد بيجين يعني قابلية ويا نفسنا بتركيجي يا بكرديجي بالا جالك كساج دكشان شو أقول بكارات أوقات هذوكين كرد يا جنبي تك أوقات كرد جالك تشتغل بيجين يعني وصل ديار كرد مثلا مگو وسا دیار کردیا زبنگی و استلیله بخور میان دبو بجی کربو حتانی بکار بتوکر راحتیاک تدبیجی یعنی او نچوب او راحتیش خو حبو هم بيجي هم دكتيش قبل صابات كر هم قبل كردي صابات كر شو كاتي كستيلي ناس بكر زانن باش نازكين او راحتي او نكتزانيه وي او حنكويه وي فرحت بو اذا كاتي كناس نكره جواره او دهاتن يعني الشر بكرن يعني شعب بيجن يعني إنسان كي كده بيجي يو أفكتي هال إسطنبول قم نقون دي قم مزن نبويا أما جستيلي رابيو هاتي اللي قبل كنت كتب فلسفة ديروكي عند بيجن حنار وتشتني دين تقول يعني از فيلوزوفكي دما نور رو مجتمع صعبة كده أري معناه أو چند رحتو يعني أري أو بخوا ده حبسه ده يوي چاقي فرهنگ نويسين 6000 7000 بيف أنا شاشكم 1967 يا 68 أري لي بهرحال بله بهرحال زانا سپاسیک پرگرم بنابي خو بنابي هنرمند ارمانج جبوي بجداربوناته دورمندکرنا برنامه و ام ببیجن دیساجی ببیر آنینا آپ موسا پیچک وفاداری و دلسوزی قربان گلکی سپاس بله اجری جاردن آپ موسا ببیر کنم بجنا خل بر وانو و وان گربش تا تایمینم جوارانی سلام و رزق کو پیشکش کن سپاس گلکی سپاس بله ارمانج هدی بر بدایفتین يعني جبرك ام بيجي الريتم برنامج وسخه تشيبو سي دقه ونيبجي كنت بلجيك درباري ابن موسى اوجهيه ومجبوره ويجي بوشينن و بربداويجي تشوينجي ديوان كلي كان وصاولو هستيار ده وبيرانين ولو جور بجور قالك جاراجي ديوان برنامج وسخه دولو مرود ترسي مرود تيري نكري نتير قريب وهناك تشتي دنها ولي تبك هناك ام بيجن وقت مشتركوا رتما برنامج ام جهان في استي قوتنا قداوي ام بيجن يعني مرو بشتي زاناجي قلت بشتي دمك دريش براتي تشافي مرو الكساياتين وك مسانتر دغري ولو ميزان جن يعني دنما تنغاسيه كده بردكاري و مساله الودكي atmosferi bugühere و هناك بتر psikolojiya insana rahattır bike و بمشيني بخاره دسبك جيم قلت قالك كسايتي ناس كرن قالك تحمي باش تكوشين مثلا شنو نهاد او شنو نكسي قلت سياسياتي قلت سركبوا يا هري قرين مسان بيجن السرانسري تركيا وكسايتيه ككرد خاطبوا
وشتاندن و چسباندن و ناسکرین و واری روشنامه گریه دواری بی روشنبیری روناگریه حمی هر کسی حرمت جرد کردن لولا که هر وینه وی نرم عبدالرحمن درل دیالی وی فتح حسین دیالی فتح حسین خلک تطوانی و عبدالرحمن درل خلک مشیبو لسر وجه و ادبیات الهف ندیکرن جاره که بنا حرس یا به هفر داویجن زندانی دور دو دیسا نقاش دکن دیسا حرتم ملاوی هاتبا گلیه فقه کربا که موسا آوه کلمه وی هبو که از ولود بجم فقه قبول ناکه فقه جی حرتم دیاقا میناک دا جار که دیسا تی دبی ولود بجه چی فقط که موسا ملم فهم ناکه رحمت الله جاخم بجه بیست ولود گود خبره که نخوش شاعر دیده دبی ما جاته بو فیلسوف سرمه فقه جی کناد فتسه دبی yani pır dile kesici nedir ma her kesi zani bir gol ser yani hazır cevabı ama pırji ciddi bu çıka kurdiydi tek hoşuna kurdiydi geleki bir helves bu geleki bir hevi bu em hevidarın o zanaji got mukhaben mecevi tjennekir li em hevidarın nefşe go bende hani karibin bir avayı şbergo cizibin gederketin چواکا گوله جیان کری تو برای خود ده چوا انسانی که جور درد کفی باب چکایی مریه ده مزنتیا همی گرتی سر ملی خود مختاری کریه متکا فصله و ویل مکتبه ترکا خواندیه ادانی دست بکریه حتانی فیلوزوفه کی بود دما خود و مهیدارن گلک کرد گلک پیوسکیان ببان کسیتی ولهنه کود من پیشتی در کبن پیشیام انسانی وسا بله گلک اسپاس ارمانج بوی آماده بوناته هروها اسپاسیه که پر گرم جبوی تماشا کرن و گهداری کرناوه و هر وصا بناوی خواه اسپاسیه که پر گرم ناوی خوب ناوی هنرمند ارمانج جبوی هیجایان سید خان عنتر ابراهیم پرنز و هیجا زانا فارقینی اسپاس جبوی بشدار بوناوه و دولمند کرنا برنامه تماشا کرناوه و هون دخير وخوشية دمين شفش دشبا هجراني ده من دخست تشتكي جتارة ببيجن تشتكي بقاسي ايشا زاگروسان مزين بقاسي بجن آزادي خوشك بقاسي دل دايكا من گرم بقاسي خوينا شهيدان پیروز بقاسي بارانا سينوران خمگين من دخست جتارة ببيجن جتا حزدكم ولاتو